Raul Asensio, tramuremura shakisha Mbappe, attention à Esquarto! Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri iki kinyamakuru cyacu cya TJ Trends, aho tugiye kujya tubagezaho amakuru agezweho, inkuru zitandukanye byaba iby'imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu. TJ Trends ni ikinyamakuru cyizewe kandi gikorera ku gihe. Ni umugisha rero kubana natwe umunsi ku wundi kuko uzahabonera amakuru yose wifuza. Twihuse rero, amazina yiwe yitwa Axel Rugangura. Mpira muremure cyane kabisa, ye peke yake araufunga kugira ngo atuza wa musore bita Kusanov, umupira kufunga biranga, arasimbuka. Akaba ari umwe mu banyamakuru bamenyekanye kubera ko ugeze umupira w'amaguru. Rugangura yavutse ku itariki 30 Gicurasi umwaka w'1988. Axel Rugangura ni umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bakeya kubera ubuhanga afite mu kogeza umupira w'amaguru, ndetse kandi kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ubusanzwe Axel yakuriye mu karere ka Kicukiro, aho kuva akiri umwana avuga ko yakundaga umupira, yakundaga igikorwa cyo kureba umupira, ndetse kubera kuwukunda cyane biza gutuma ahura n'umuntu witwa Mamo Thierry nawe wakunze uburyo Axel yakundaga umupira, aza gufata umwanzuro wo kumujyana kuri Contact FM. Axel Rugangura ubwo yarageze kuri Contact FM yatangiye kwimenyereza, gusa kubera impano idasanzwe yari afite yabikoraga neza cyane. Umupira muremure cyane kabisa, ye peke yake araufunga kugira ngo atuza wa musore bita Kusanov, umupira kufunga biranga, arasimbuka. Axel Rugangura avuka mu gihugu cy'i Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Avuka ari umwana wa kabiri mu bana babiri b'abahungu, we na mukuru we Asher Dusa. Mu mwaka w'1993 Axel we n'umuryango we bafashe umwanzuro wo kuva mu gihugu cy'i Burundi bakimukira mu Rwanda. Mu mwaka w'1994 ku bw'amahirwe makeya Axel yaje kuba imfubyi bitewe n'uko papa we yazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ku myaka 6 gusa Axel yari amaze kuba imfubyi, ariko yari afite inzozi nyinshi zigiye zitandukanye. Inzozi za mbere kwari ukuba umusirikari, hahandi yumvaga nta kindi kintu azakora usibye kuba umusirikari, ariko uko imyaka yagendaga ishira agenda akura byagendaga bigabanuka cyangwa se bisa nk'aho bimuvamo. Inzozi za kabiri yaje kumva yaba umuganga, yaje kwiyumvamo kuba umuganga ndetse no gufasha abantu, ariko nanone uko iminsi igenda ishira bigenda bimuvamo. Inzozi za gatatu byaje kurangira yumvishe yaba umunyamakuru, ariko byo rwose aza kubigeraho. Axel abantu benshi bibaza impamvu adashaka umugore, abandi bakavuga yuko afite umugore n'umwana, abandi bakavuga yuko afite umukunzi. Muri uko kwimenyereza birangiye, Axel yaje kwerekeza kuri Flash FM, akaba ari nawe yamenyekaniye cyane. Axel yavuye kuri Flash FM yerekeza kuri Radio Rwanda. Gusa nubwo Axel yogezaga cyane umupira w'amaguru neza, ntabwo yigeze akina umupira w'amaguru, ahubwo yakinaga karate. Axel yakiniye umupira w'amaguru ari umwana muto cyane, hahandi nta ntego yari afite yo kuzaba icyamamare kubera ko yari yahisemo gukina karate. Axel avuga ko nubwo atigeze akina umupira w'amaguru, ahamya neza ko afite impano yo kuwogeza ndetse no kuvuga amakuru y'imikino. Iyo ubajije Axel umunyamakuru bakorana bagahuza, avuga ko Rugimbana bari bamaze kumenyerana cyane ku buryo byabafashaga guhuza, ariko kandi ngo nabo bakorana ubu ngubu barimo Patrick Kwizera Claude nabo ngo bamaze kumenyerana ku buryo barimo gukora nta kibazo. Ku itariki ya 5 Werurwe umwaka w'2015 Axel yaje gutabwa muri yombi ashinjwa icyaha cy'ubusambanyi n'umugore ufite umugabo, aho yaje gufunga iminsi igera kuri 7 kubera yuko yafunzwe ku itariki 5 Werurwe afungurwa ku itariki 12 Werurwe umwaka w'2015 agizwe umwere ku cyaha cy'ubusambanyi yashinjwaga, aho byemejwe na muganga avuga yuko nta cyaha cy'ubusambanyi cyabaye hagati yabo. Ku itariki ya 5 Werurwe umwaka w'2015 Axel yaje gutabwa muri yombi ashinjwa icyaha cy'ubusambanyi n'umugore ufite umugabo, aho yaje gufunga iminsi igera kuri 7 kubera yuko yafunzwe ku itariki 5 Werurwe afungurwa ku itariki 12 Werurwe umwaka w'2015 agizwe umwere ku cyaha cy'ubusambanyi yashinjwaga, aho byemejwe na muganga avuga yuko nta cyaha cy'ubusambanyi cyabaye hagati yabo. Axel Rugangura yaganiriye n'ikinyamakuru Inyarwanda avuga yuko umunsi
bafungwa yari ari i Remera ku kabari kari hafi ya hoteli, aho uwo mugore yamuhamagaye akahamusanga. Nyuma y'iminota mikeya polisi yabasanze aho ngaho ihita bafata nk'abanyacyaha niko kujya kubafunga. Gusa nyuma y'iminsi mikeya muganga yazanye ibisubizo byemeza yuko hagati yabo nta cyaha cyahabaye, niko kurekura Axel arataha. Gusa kuri ubu Axel afite umwana w'umukobwa yabyaranye na Giramata ukora mu ishami rya RBA. Gusa nanone ku itariki 8 Ukuboza umwaka wa 2021 byaje kuvugwa yuko Axel ari mu rukundo n'umukobwa uzwi ku mbuga nkoranyambaga witwa Jojo Asher. Gusa nyuma y'igihe gitoya amakuru yaje kugaragara nuko bavuze yuko uyu mukobwa kuva yasubira muri Amerika urukundo rwabo rusa nkaho rwajemo agatotsi, kuko ntawe uzi niba bagikundana cyangwa se barashwanye. Nyamara Axel Rugangura mu mwaka wa 2022 yari yarasezeranyije abakunzi be ko azakora ubukwe bukabera rimwe n'igikombe cy'isi cyaberaga muri Qatar. Ngayo nguko rero, niba wakundaga Axel Rugangura nta makuru mufiteho, nizere ko uyu munsi umugizeho amakuru ahagije ukunze umuntu noneho uzi neza. Ushobora kandi kudukurikira kuri social media zacu. Instagram ni ukwandikamo TGP Trends, kuri website yacu ni ukwandikamo TGP Trends. Mwakoze kubana natwe, ni Josiane, naho ubutaha. Subiza Rudiga muri defense equipe Real Madrid. Bien joué umuvandimwe Jude. Raúl Asensio, turamuremura shakisha Mbappe. Attention à Esquarto! Mpira muremure cyane kabisa, ye peke yake araufunga kugira ngo atuza wa musore bita Kusanov. Umupira kufunga biranga, arasimbuka.